kita. Love is blind. Alhamdulillah bentar lagi cabenya mau panen nih. Kayaknya bisa dapat banyak ini. Hai Mel. Lagi ngapain? Ini lagi lihat-lihat kebun, kayaknya mau bentar lagi mau panen. Oh iya. Cakep nih ya. Bentar lagi panen nih. Oh iya Mel. Ya, Ini kapan panennya nih? gak tahu, paling 3 hari 2 harian lagi lah. Oh iya. Hansip, kebun Ya. ini indah ya. Ketika aku sedang berjalan di sebuah taman. Taman itu indah, tapi bagiku tidak. Lah, kenapa? Sebab di hatiku sudah ada kamu. Oh, sama aja. Ah, Melan bisa aja. Mel, Eh? kok berdua di sini ngapain? Ini lagi lihat kebun, tahu-tahu ada Hansip. Malah gombalin. Hansip mah emang gitu, tukang gombal. Iya, Apa? Hansip coba merem. Rasanya gimana? Gelap? Iya gelap, kayak aku tanpa kamu. Udah yuk, kita tinggalin aja. Panas. Pun. Gorengan, cu, Bu. Kang, gorengan, cu. Bro, ngelarisan lah, Kang. Mal, Ngelarisan setik, be, bro. nggak sabar. Itu mangkat ulah dagang harapan 5 orang ah. Oh, tuh, nuhun. Gitu amat sih, Kang. Judes ya. Gorengan, euy. Mang, gorengan, Mang. Mang. Ayam gelisan, bung gorengan. Mang, gorengan dah, Mang. 5.000-an hiji. Nah, murah teuing atuh. Tenang naon, Mang. Bade Mang ngarisan gorengan ya, Mang. Bade mau, Mang. Wah, pakai 200, Mak. Nah tuh, nuhun nah, Mang. Mangga, sawang-sawang sami-sami. Gorengan euy. Ya orang Sunda ieu jatuh lah. Gorengan. Jangkung euy. Mel, tadi kumaha apa Hansip ditinggal ke Nyelira? Mantep gue Hansip mah. Aya gorengan. Mang gorengan, Mang. Meser, Mang. Gorengan, Neng. Nya. Aya gorengan naon wae? Gorengan tempe, tahu, pisang, jeung goreng sampe. Gorengan naon, Neng? Oh, nggak ada. CF. Yang combro tapi teu aya. Atuh, Neng, ke arah raya. Combro bawa nu teu sarare. Mel kumaha jadi meser teu? Geus lah. Mau jadi? Moal, Mang. Yaudah, Mang. Sayurnya. Lah, mau jadi meuli tapi malah nyokot gorengan 2. Kumaha sih? Untungnya sih gak leulis, nanti gelis baru. Gorengan. Wah, ada tukang gorengan. Mang, gorengan. Mang. Gorengan. Gorengan. Siap.
Sabarahan. Harganya berapaan? 2.000-an. Alhamdulillah. 1, 2, 3, Ambil lagi. 4, 5, 6, 7, 8. 8.000-an. Lah, kemana neta? Ini gorengan lagi mau kabur. Gorengan lagi mau kabur. Aduh. Gorengan beak. Gorengan si emak beak. Tita jualan. Tadi mimiti ku awewe 2 dicokot nanya doang. Budak meli 2 malah dibawa kabeh. Majang isukan kumaha. Itu bebenangan pisan. Kurang di cuma tekor bae lah. Isukan mak. HP rag-rag. Aing mak. Assalamualaikum. Waalaikum, Pak Ustad. Kunaon nih? Gorengan beak. Alhamdulillah. Tuh kudu bersyukur ari gorengan beak mah. Beak na oge lain dibelian. Dinaonkeun ke bareung. Dicokotan ku barudak. Awewe 2 geulis. Dicokot 2 terus budak. Kebiasaan anu awewe teh geulis tang ieu. Mana jang gorengan si emak. Sia dagang naon eta gorengan meni kuat untung loba emen. Udah ngajual gorengan 10.000 hiji. Allah, gorengan naon eta? Gorengan tuh. Nyamuk. Mana kurang bakal nombok ke Pak Ustad. Ilah. Ya, Mang Den. Budak leutik dengekeun ya. Jadi syukur eta akan merubah apa yang kita miliki menjadi cukup. Jadi kudu lobakeun syukur. Alhamdulillah bersyukur. Tah, gitu nya. Contohna syukurin lo. Pak Ustad kata-kata lebih halus. Aing jadi kesel. Wah. Apa mawi wizu isaken si mase la la. Mel, kamu kenapa sih ngelamun aja? Aku lagi pusing nih, Pusing kenapa? mikirin Oki. Oki, kok Oki? Oke jelly drink. Emang kenapa? Soalnya cuma bisa nahan lapar, nggak bisa nahan rindu. Bisa aja. Puter-puter jari. Kat, tahan. Ulangi, mal. Iya, gambar harus dapat. Kat. Cakap, Dit. Gorengan. Siap. Tambahan. Tahu enggak ada sini, Kak? Tadi langsung jongkok ya. Yang berapa langsung jongkok kau ya? Kantongin.
cuma disisain ini doang Ya, ya. jangan ambil singkong ya. Kamera. Itu amat sih Kang, 12. Gorengan, woi. Ah,